ngenda ashaka kubatamo imirongo mugahita museka mani. Nana gutukuza ariko ushatse kumenya. Ese we mwari muzi ko nsigaye narabaye umuraperi? Gatukura imitsi y'akabuno gahamirwa. Uratanga amafaranga y'umutekano cyangwa ntayo utanga? Batemos wazutayemo. Uvuze ngo iki? Ako si wamukora banita kwere. Rick Rose, Lil Wayne, Bulldog, Bushdog. Abasa muzivunira umuheto imiheha ntago kigezweho G. Numva bindenze uzuko naje ndandabirana namara gusomaho kano kana nkahita ngira po. Bikwame ngiye karanzengereza iyo nsomyeho intame ebyiri. Ese we mwari muzi ko nsigaye narabaye umuraperi? Urimo satani ntabwo ari gusa iwacu nta muntu wigeze Murashinyika zishikura G ngenda ashaka kubatamo imirongo mugahita museka mani. Amahirwe ndakubonye. Uwigize ndakoreka ngo ntiwatanga amafaranga y'umutekano. Nyatange se ngo nkugire. Arayishiye ubura umutekano muri uyu mudugudu. Wowe ushinzwe wawe utawutanga abo uyoboye bakawubona. Hoya nawe uturasiriza ryangombe mwana. Wowe utarakandagiye mu ishuri ngo ubuzi no kwandika none ngo uzikura. Ikimeri ni igisazi waraye. Batemos Wadutayemo. Okay twagiye. Let's go. Rick Rose, Lil Wayne, Bulldog, Bushdog. Ahubwo ndumva ufite imirongo G urankomye fo. Aho uzajya stuba igukorere. Ahubwo nzayijyana kwa Element. Igabo ryawe ririmo amana. Hapi rya karenze ryagiye ku musigiti. Gusa niritanga ribuza kukumena icwanga. Ngo ndake amaboko se mfite n'imirishyo. Ririya rigabo ryawe mani nimba ari ukaririkari iyo ndibonye ngira ngo ni iriganda. Kuriya rero ririya rigabo ryanjye rinkunda kubi nimba ari uko rintinya. Bita gutinya se ubonye ibyuma tunywa ku munsi rizanye ngo utarimeneramo. Uko se ahubwo tuyazi Mayiji. Niga karimereye nabi mwana. Utangiye kunuka kandi ndi umuyobozi. Nana gutukuza ariko ushatse kumenyera. Gatukura imitsi y'akabuno gahamirwa. Uratanga amafaranga y'umutekano cyangwa ntayo utanga? Aha reka nkure kunuke sinagusubiza niviriye ku musigiti. Ntiwansubiza nyine ibeshye unsubize rero ngo ndagufungiye. Ngongirwa muri toilette mfunga wanjije. Wanyangara gatawe urabona nk'ufite ubwoba nta n'amafaranga y'umutekano ndi buguhe ntushaka kujye kunde. Ahubwo iryana ryanjye ryabyutse rikameneramo di. Ngo naryimye amafaranga y'ishuri. Waririye sinese cyangwa isuri karagira icwe ritari karenga. Nabanje kuri kwama mpita mpamagara mwarimu waryo mbona kuri karaga ibicwa bikeya. Utanga sha. Uziko turimo ibirarane by'amezi ane. Wowe nande? Niwe na leta. Nanjye ndi leta nyibereyemo mva imbere nigendera. Ize ngo waririye sini nawe ariko ubutangiye kubara nari. Amayoga ndanyinyira fo. Ariko mba nabanje gushona ko iryana ryanjye ririmo ibirarane nubwo ribi ryanyuma. Ariko ntiwarirenganya ubona imiryango yo kwa viye waryo atari inzengero. Zihorere uzi ukuntu mbona viye waryo ari idage. Ese wamungane ko mbona ririya rigabo ryawe ryitonda ubona ari normal. Riritonda ariko sinakubwiye ko rinzanye horenge narizunga amapanje. urimo satani ntabwo ari gusa Hajaji ntabwo uri bunshika. Urangira ute? Utama amafaranga y'umutekano. Y'umutekano se ubundi cyangwa yawe y'ibira? Ibihe birayise. Ubwo se uranyishiza nk'ugiye gupfa ayo mafaranga ari ay'umutekano cyangwa urashaka kubona tipe? Ibyo n'ibindi bazana amafaranga vuba kandi w'inkereza. Shanje kuza nzagura. Ntabwo nkurekura ako kabaka ari agasuzuguro. Ako se wa mugabo we wande kuza. Ako se ubundi wowe wigize ibiki? Je nigize ibiki? Ugize ibiki? Nase bigenere nk'ukira wande kuza. Ureba hano wapatiye. Urayishyura ibyo wigira. Kamakinisho aho nishyira wa mugabo. Yavuze ngo ishyura. Cyakora mwakira amahoro amayoga n'amagabo nk'ayo mufite mazi. urimo satani ntabwo ari gusa Hana benda rushika. Ntago cika. Basi reka amafaranga nzaguye ku cyumweru. Reka amafaranga nzaguye ku cyumweru. Ariko se wumva utanyinyunisha. Izo ndetse zirimo ziravugira hariya n'izajya. Iryo se byari gabo ryawe. Ubwo niryo muri kwame rivuye gusara mwana.
ubu niri dusanga hano ntitumena amacwanga amazi. ari njye naryo umugabo ninde? Yesu! Niba ryiyumva rinzanaho ivogonyo ndikubita umutwe rizana imyumba. Ririya yobozi isabije kumara iki hano mwana? niko ibi ni ibiki hanze nako nkwereke Halo! Kwa Haji hari akabari.